Pa evo, Biciklistički klub Zenica svake godine ima na programu svome da se organizuje akcija Svi na bicikle. To je jedna akcija koja je vrlo popularna kod nas u Zenici i mi nju svakako pokušavamo da je oživimo što više i što bolje. Ove godine akcija Svi na bicikle sam prilično zadovoljan što se tiče samo mi vjerovatno bilo bolje da je bilo malo masovnije. Međutim, ovo je oko 230 učesnika, nije ovo malo. Za početak da bi mogli na terenima gore gdje se ide da se obezbijedi dobro put i tako dalje. U Zenici treba tako nešto da se ima, da se ljudi malo opuste, da malo idu s tim biciklima. Ja koliko znam sad ima podatak da ima preko 20.000 bicikla u Zenici. I zamislite da oni više koriste te bicikle da dolaze na posao, nek da s kolom dolaze na posao. Tako da smo mi ove godine uspjeli nešto da odradimo i mislim da je ova akcija dala pozitivne rezultate kad je u pitanju Svi na bicikle i da što manje naroda vozi aute. Vratite se gore, alo! Vratite se gore! Gdje si gore? Vratite se gore! Naš popula nagradni majica, jedan dio, a ne mogu vam. Ono je pobjednik. Crna.